Bakuru b'entebe yo kubanza b'ebyaro nka Ruharo na Kiyanja omurembo rwamba nogira ngo ebyarebe nibijamo abantu bwashisha bwira. Kiyanja tumwe abantu bingi ntikanke mitwaro nk'etano akwa harimo barandods bingi harimo n'abapangisa bingi harimo nabo kwija kutaya mu mihango twa twine abo kwija kushemerwa n'abandi bantu twine ho kunaga kasasiro yona ariko cyo kurebera abantu nibajura nibajinaga hibayenda anisha aba government twine nke mfureje nkeji okugeza heka jombeka nawo umuntu akibana yerera akabona ho kweyerera enshongeji yije kumanywa obo bakazi abarukwe gitansi y'ikigombe cya Christian Women Fellowship kurga omwankole diocese obakwatanise n'abarinzi b'obusinge n'abeja baragayisha Mbarara High School basharamo okuyonja ebichwekebi akutu abantu tutambura twaronda anything like a dustbin chira tukugireba kandi ubundi itwenke kanisa na government na nebyanga tushemere kubana tukwatanisiza hamwe kureba ngo abakristo ayo bitu kureba ngo abantu bitu bagira amagara mu bwijire ubundi kutwakutunga dustbins tukabona services ahabwa cleanliness umwanyogu tukabahereza amagara umbijire namwe nsima Christian Women Fellowship abo chikoreti chango kandi kirungi omuganda emyeto erukagira jeno muhosikina rw'abantu bagira ngo abanya-Uganda bine kongera kumuhajya no kumugiramo amasiko na munonga cyeka ombizibo ebi-Uganda eyine. I want to call upon everyone here that we cannot shy away when things are getting destroyed. The hope of Uganda is in the son, the tested son, General Kainerugaba. Neto twabantu shaba ngo twikirize ohumuze General MK omahe omwikiriza ije kutwebembera omuhangarito. Aba babebembirimo ayino mugisha Bruce orukwebembera Ankole PLE Youth League. Naku tachine bugambiro omuhangarite. Koka ebe byona tubugamba akuba hino muntu turebere orukubasa kubiyaho ebe byona ngumuhozi corruption nati yakujja kugenda umusomo esite Uganda actually tumweta umucunguzi ebi n'ibindi babigambira abanyamakuru abeteyanira al New Pal Hotel aho murembo Rombar akuba arinaza kucungura omumbera mbebe yatanka kujo mbanyiganda batanka kwerarikira twaze abo TV West ndisenyomo Gideon.